Nababwira ko Butera Knowless yahagurutse mu Rwanda yerekeje muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni umwe mu bahanzikazi bamaze igihe kinini ndetse akaba yaratumiwe nyine muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahagurutse rero ari kumwe n'umugabo we akaba na manager we ariko kandi akaba n'umuproducer we batumiwe muri Global Livingstone Institute aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ni mu gitaramo rero uyu muhanzikazi azakora akaba ari igitaramo kizaba ku itariki 10 z'uku kwezi muri leta ya Colorado aho ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yavuze ko yiteguye ndetse n'abaririmbyi be biteguye, avuga ko nta kabuza rwose azatanga ibyishimo. Ni Butera Knowless wagurutse ku munsi w'ejo mu masaha y'umugoroba. Hanyuma tubabwire ko Melodie uri kubarizwa muri Kenya aganira n'igitangazamakuru hariya muri Kenya yavuze ko album ye benshi bategereje ari benshi ko izajya hanze mu kwezi kwa 12. Avuga ko byamugoye cyane guhitamo mu ndirimbo 200 agahitamo indirimbo 18 atari ko twabashe kubikora. Yagiye muri Kenya kumenyekanisha indirimbo yise iyo foto ari kumwe na Beneme. Uyu ni umugabo wo mu isinda rya South Soul no kwitegura no gutaramira hano mu Rwanda. Hanyuma ariko witwa Melodie yanongeyeho ko uretse Beneme bakoranye hari indirimbo yakoranye n'uwitwa Bensol, bose n'abanyakenya ngo irimo abo bagabo uko ari batatu. Ndavuga Melodie, ndavuga Bensol ndetse na Beneme. Avuga ko nayo ari indirimbo izabigaragara kuri iyi album y'uyu mugabo umaze kwigarura imitima ya benshi mu by'ukuri hano iwacu mu Rwanda ndetse no hanze y'imipaka y'u Rwanda. Iminsi irabarirwa ku ntoki kugira ngo itsinda rya South Soul ritaramire hano mu gihugu cy'u Rwanda. Ni ibirori bateguye bizabanziriza iserukiramuco rya Soul Festival. Ibi birori rero bikazabera kuri Kigali Universe ku itariki 18 z'ukwezi kwa 10. Hanyuma bakazava hano mu Rwanda biteberekeza muri Kenya n'ubundi muri iryo serukiramuco. Batumiye Ariel Ways ndetse na Mike Kayihura ariko kandi witwa Kidumu Kibido we ariko barizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho azataramira Arizona ku itariki ya 12. Birumvikana ko yari iminsi ine gusa isigaye akabasha gutaramira abakunzi be. Hanyuma ariko itsinda rya James na Daniela bo bateguje igitaramo kigomba kubera Washington ni muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku itariki 24 z'ukwezi kwa 11. Baravuga ko biteguye cyane kuzataramira abakunzi babo. Ni igitaramo kandi kwinjira bizaba ari ubuntu. Birumvikana ko biteguye neza. Ni nayo mpamvu by'ukuri bavuga bati muzaze dutaramane turamye. Forbes magazine yasohora urutonde rw'abahanzi bafite amafaranga menshi bakize ku isi yose ariko kandi muri Afrika bayobowe n'uwitwa Davido Adedeji Drake. Bavuga ko atunze ibyo atunze byose bibarirwa mu gaciro ka miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Hanyuma kandi yakurikiraho witwa Don Jazz. Uyu no mujyanama w'abahanzi arabarirwa muri miliyoni 50 z'amadolari y'Amerika. Hanyuma kandi witwa Burna Boy babara ko afite miliyoni 30 z'amadolari y'Amerika mu gihe Wizkid abarirwa mu gaciro ka miliyoni 25 z'amadolari y'Amerika. Hanyuma agakurikiraho Rema. Urabyumva neza ko abanyakenya nibo bayoboye muri rusange. Witwa Thames avuga yuko mu bahanzi bose bahuye ku isi ngo witwa Justin Bieber ari umuhanzi udasanzwe. Ati agira impuhwe, agira ikinyabupfura kandi aritonda cyane. Ati by'umwihariko bigiye mu kugushyigikira agushyigikira atizigamye. Ku isi haravugwa iki? Haravugwa witwa Bianca Sensori ndetse n'uwitwa Kanye West. Bivuga yuko rwose imibanire yabo yanze ndetse ngo bageze kure gutandukana kwabo nyuma yuko Kanye West atandukanye n'uwahoze ari umukunzi we Kim Kardashian ndetse banabyaranye. Akisangira uyu munyamideli witwa Bianca nabo bidateka kabiri ngo rwose gutandukana biri bugufi cyane. Hanyuma ariko umuryango wa Tupac Shakur bahaye akazi umunyamategeko w'umuhanga cyane. Bavuga ko bifuza kumenya niba uyu mugabo witwa PDD cyangwa se Puff Daddy yaba yaragize uruhare mu yicwa ry'uwitwa Tupac Amaru Shakur. Reka nsoze gutyo Savera. Urakoze cyane Moses, dushime cyane abo twabanye muri aya makuru kandi tubifuriza igicamunsi cyiza. Saa 8 zuzuye nta yindi ntumwa n'incamake y'amakuru agezweho.